reši vas. Za nas edina naša ljubezen, mlinarka tebi se poje pesem. Ni predaje, ni umika, gremo še en gol. Vedno bomo skupaj stali, vedno bomo vsi. Skupaj smo najboljši, to smo mi. Mlinotest, slovenski šampion. Ajdušna, zabijte še en gol. Pred cajtom mi je zlomilo srce. A kaj je bilo? Ja, pašto je prekuhala. Ma prav zmerom sem jo imel rad. Ma če ne gre, ne gre. Imam pa zdaj novo strast. Prava primorska pašta, lih prav skuhana, sta pravo teksturo in okusom. Ma ne morete se ji upret, vam rečem. Mlinotest, strastni do pašte, z novim videzom in še boljšim okusom. Za nami je prva tekma drugega kroga pokala, evropskega pokala. Sicer poraz 4 zadetki prednosti, ampak kazalo je zelo, zelo slabo. Tvoj pogled na situacijo?
Ja, žal se ni šlo po naših željah. Preveč napak smo v prvem polčasu naredili v napadu in oni so to hitro izkoristili s hitrimi protinapadi. Potem smo se končno zbrali in uspeli zmanjšati to razliko in prišli na -4, tako da smo lahko zadovoljni. Kot si že omenila, bilo je -10 na sredini drugega polčasa, ampak pokazal se je ta karakter ekipe, ki nikoli ne obupuje. Kaj je bilo pa tisto, da smo prišli zraven? Nič, samo zbranost. V napadu, manj izgubljenih žog, v obrambi stisnile in to je pač ključ. Sledi povratni obračun naslednji teden v soboto, verjamemo na prepolnimi policami in zmoremo to obrniti. Zmoremo, seveda. Mi pričakujemo polne police, naslednji teden se ne damo in gremo do
1169, Tereza Mulatova. Višenika 88, number 88, Simona Schneiderova. 6. vodstvo. Head coach, Damir trener, Damir Studa, assistant coach, pomočnik trenerja, Jan Jozef, tehnika lider, vodja moštva, Richard Rezak in fizio Ložičkova Klara.
Meditarova ter na organizatorskem mestu igralka številka 9 Vodkakova. Pri naših pa obratnih za nauk Živa Čopić, Ivana Uščić, Uka Zemljić, Mira Šarigor, Maja Gomez i Nuša Kvegić. A pogledajte kolike! Vidite! 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 Se Miroka obramba v 6-7 prostoru. Izraelka igralka številka 88, Šajnberova Simona. Velik pa Zara Luka. Vedete Simone Šajnberova. Domenica Toza je nato številka 3, igralka naša 3, Veronika Rafaelko. Suspension for player number 21, discutir de la presión en base Meditarova Nicola, Seneto Casamina Triana. Risotto Elena Celico.
Zanetek za Simono Šajngerovo, na drugi suditelj za 2 minuti Jovan Marupčić. Miro Pescer, minutu Željavko Maju Polu. No, 5 minuti na 2-3 na Parka Stadiona. Special for player number 4, Taiwan.
Smo 13 minuti napad za Mlinarke. Dajmo da pomože naše kuće. Mlinarke! Mlinarke! Drugo zanimo. 3-5, 60 minuta za Kausko.
Zadetek za Poljacko je prvi zadetek.
korektno in proti. Time out na zahtevo gospod trenerja Zgornja Damjana. Time out for Westfield.
blizu zadetek.
Obramba številka 11 mala. Iztočitev za 2 minuti, 44 minut, za igralko številka 9, Forstankova. 2 minuti special for Forstankova. Minuta kazni za dokončno igralko. Hey!
number 88, Chamero. Slavia poi Costanzo. Minuto a buona di Cataneo. Keep out,
za Zimovo. Ne popušćamo, Grego, drži, obranimo! Zimova drugi. Svira Željela i Gavušika Šetima sa 6 tonova. Napata Slavio. Malo detto polovica, drugega polčasa pred nami. Gremo Miroke, gremo Molite! Šandela, Molite.
Na obratih prihaja Neja Željk iz igre Karen Kuran. Izgučito za 2 minuti, Urša Zemlik, gol pa pišemo Simonovi Šranderovi i Zadela Najstić. Izkušito za 2 minuti, Boga Kranova, za gol na druga izkušitev, uspešno položanje Kranova, nakon zbog.
Time out, both teams.
Šajnberova, 12. Prekršek nad Petro Kramar, po 54 minute, 7-letnega Majdonic.
Daniela Jaholetkova. 25-29, še 40 sekund do konca. Lahko